navê programa me bawerkirin û naskirin e. Îro em ê li ser qazinca naskirinê bisekinin. Wekî çawa me destpêkê da li ser kitêba pîroz em sekinîn li ser baweriya kitêba pîroz. Her wiha bi peyva Xudan mirov hîn dibe, mirov şîret jê digire û bi baweriyê me re pêş ve diçe. Îcar qazinca naskirinê çi ye? Em ê çi qezenc bikin bi pêşveçûnê ve, bi hînbûnê ve û bi naskirina hebûna Xudan re em ê çi qezenc bikin? Em ê îro li ser wê dîsa bi birayê milazim re em ê li ser vê yekê bisekinin û em ê behev re hîn bibin. Bira dad rozî Xwedê û xira Xwedê tevî we û hemû temeşa wan be. Yê jî. Belê heye li dinyayê de ku gene tişt karî nas bikî bizanbîn lê wextê xandakî li ser wan tiştan. Lê hindava kitêba pîroz da hindava Xwedê û Mesîhê wî de naskirina me boş badeya vala nahêle, behetal nahêle. De em zanin Xwedê bixa rastî ye, gotina wî rastî ye. Meriv dikarin bi dilê sax çavê bi dilê paqij jî tiştan bêjin ne ku meriva bixapînin. Lê çimkî ew neherî zane tişt hene ew bi dilê xwe paqij gotiye lê îsa dihêrnayê şaş diherte. Lê gotinê Xwedê tu car şaş dihêrnan çimkî em zanin ku bi gotina Xwedê erd û ezman afirîn û çi ku nav wan de Xwedê ku dibêje ew gotin tê sêrî. Îsa ji gava em gotina Xwedê, gotina Xudanê erdê ezmên nas dikin, wî nas dikin, îsa ku me got rastiye îsa got vir cîkî dibêje heger hûn rastiyê nas bikin, rastiyê we azad bike. Lê ez dixwazim bisekim ser vê azadiyê. Belkî mesele bira min kevş kiribe ez li wê binêrim Yuhanna 8 belê 8 sîyek sî û du da divê hingê îsa wan re got ew cemata dora wî top bibû. Got yên ku baweriya xwe wî anîbûn ve heger hûn nava hînkirinê min da bimînin hûn ê rast şagirtên min bin. Hûn ê rastiyê nas bikin û rastî wê we azad bike. Lê vir çikir îsa got heger hûn gotariya gotina min bikin hîn bin ji min hûn ê rastiyê nas bikin. Demek ew rastî naskirin bi bawerkirinê bi hînbûnê pêş date. Lê min dûmayî nexand ew cima divê em azane. Em qûlê yan bi dest nebin destin ku azad bin. İsa caba wan em ê bersiva wan bi vî teherî da bi cureyî da got her kê ku guneh dike xulamê guneh ye. Mesela em dikarin ji ev de azad bin, ji merivan azad bin. Lê herkes heger em divê Xwedê mêrî rastiye hest dike. Heger em ber Xwedê rast dixa binêrin û ber Xwedê rexeber ez ê bêjim bi rastî jî Xudan gunehên min gelekin, şaşiyê min gelekin, ez jî nebê sûcim. Ez weke her merivî sûcemî ji dora min em bêjin sirya min de hene. Demek vir qaziş çi bû wê we azad bike ji çi? Ji guneh. Gava em merivên mayîn dibên wan ew çi zanin mesela xwe nikarin bêjin ez gunehê te afû dikim. Yan heger bêje ez gunehê te afû dikim bi çi? Bi çi destûrî yan bi çi rastî? Ew mesela yekê min re xeber de weke zanebûna xwe weke karê xwe bêje. Mesela bêje ez herim ez dikarim alîkariya te vî tiştî da bikim, vî karî da bikim. Lê ne guneh afûkirinê ne ji jîna heta hatê da. Bîblyayê de peymanekî em de hebû ku bona guneh afûkirinê heywan de hatine serjêkirinê. Lê
کتاب دا زلال نویساره خدان گوته موسا هر تشتی بکه وکه وی شکلی یا کتا سری چیه من تابع عیان کرد یعنی کفش کرد آشکره کرد موسا چه کرد demek اگر جماعت هنگی رند لی بنیاریا موسا گوت خدان گوته من هر تشت وکه وی یکی چیکی وکه شکلی او تشتی من دید demek چکو داد کرنه پیمانا کن دو شکل بو قربان سرجت کرن خون درتن بونا گناف کنه لی راستی ایسا بو قربان راست demek حباندن تا جی دا تا حباندنی دا گناف کرن نینه مثلا من دیتیه میجن فیلم هندا دبیجه تا باوریا خواد دل خوابینه یا نما دایکا خارا باوی خارا قنجی که بکه گناه تا آفو بن گناه سناین آفو کرنه مثلا عربات اشکینان دیه استر را بجم جان قربان او گناه من آفو کرنه از گره حقی وی بدم ماشی وی بدم که دوسه بگرم اما خرابی کریه مثلا جیران خارا دچم دایکا خارا دچم دای جان گناه هنده و جیران دایان حوالاکی دایان هنده و کسی که داوی آفو به هنده و خودی دا از هم دایکا خارا بیشم چی بوی ویه که ورد باوریا هنده و ایسا دا میگه لک جاران پرس دایه بیشم مروین که خودی اندن باور دکن من گوتیا کتاب آوادا نویساره بونا گناه آفو کرنه بیشن نه لازم هم چه زانن اون رزگار بنیان نه تو ده خود زانه چاوته گو نمیگو تنه مزینیا ایستادن ویسره گناه چاوته آف کرنه خواست بسه قازن جا ناس کرنه بسه کرنم بله مدید که ایسا گو اگر اون راسته اون جمهین بن گو دارم بکن اون راسته ناس بکن اون راسته جوی آزا بکن جی کی جی ایسا کتاب یوحنا سری 17 رضا 13 داد به سسیان داد ببخشید رضا سسیان داد به جین حتی هاته اوه خود دعای خودت که او خود را باب خود را خبر داده ده بابو جین حتی هاته بلی اوه که ناس بکن چا خودی راست که هی وی ناس بکن یکو تا اوشاند ایسا مسیح ناس بکن demek دوی اف ناس کرن همه بخوا جینا حتی هاته داده پیشتری ناس کرن خدان قازن جاکی اها محزن تو ناس کرن ناده جینا حتی هاته اش چی ناس بکن جینه بستینم او جیا حتی هاته demek evش قازن جاکه مثلا خواستم بونه قازن جاکه دن جی بخونه من دیت لور بله بله رومیا سری 8-28 دا نویساره امزانن که هر تشت وان را دبه قنج ین که خودی حز دکن و آنگوری قرار وی گازی کنه چمکی خودی کی جان پیش دا ناس کرن او جی پیش دا کفش کرن که ببینه مینا که روی که ایسا نوا گلک بران دا یه نخوریبه او اون که پیش دا کفش کرن گازی وانشی کری گازی کی جانان کر او جی راست حساب کرن کی جان راست حساب کرن او جی خیر رومت کرن demek بنره خودی گازت که ناس بکن gelek tiştê mezin li vir heye böyle ser çend tişta bisekirim bi naskirinê pêşdarçûnê meriv digîje halê wek mîna kurê Xwedê dibe diçe digîje rasthesabûnê rizgariyê û heta divê rûmeta mezin ji rûmeta Xwedê demek qazinca naskirinê مگود کاره مثلا گونه آفو بکید کاره خدا بده ناسکید جینا حتی هاته بده تشتی ها تو کس نکاره بده رومت آمازن بستنه جو خدا دا راست حسابون و تشتی ماین
مرف دکاره یکی ناس بکه آلیوی دا پیشکشکی بسته مثلا کنجکی یا زرکی لیو زر کنج نابن راست حسابون نابن شینا حتی هاته هگر است باش ناس ناکم کیماسی که من هیه کیماسی که من هیه است باش ناس ناکم او تش جدست داته از دفکرم از هرم گلو برای من وی تشتی دست خادری جی من که آلی کاریم بکه اری نا وقت خان داد کم چمکی نزانم اری نا مثلا تش دور دجی 200 کیلومتر دور دجی از دکارم آقاره هرم لی هگر گود نا بادی هواش چم آقاره هرم بلکی گو اری لی چاخی ترن ناست کم ایده وقت خان دا ناکم از زانم تی بجی اری اصلا جی آلی خود ده گام ام خودی خان ناس ناکن ام دعا دکن دو دلی دبن دعا دکن دو دلی دبن گلوی بکه گلوی نکه بونا موید وی تشتیوی بکه یانوی نکه ام دو دلی دبن برسوا دعای من اینه لی چاخی ام ناس دکن ام زانن چه دبه کی خودی ناس که لگورا داخل زاوی دعات که لگورا داخل زاوی دعات که کل لگورا داخل زاوی دعات که دبه خودی برسوا هم داده خودان کتاب پیروز دانویش سره جاره که خواند پروگرام خواهی بریده که بی باوری تو کس نکاره خودی خوش بی به زمان مجوره گیدن دعا دروزگاه ده مرف دعا دروزگاه مرف دارد که خودش در راضی به خودی بونا باوریش در راضی به چا بجی تو وی خواشتی وی جوره دیلم که اگر ام باور نکن ناس نکن ام نکارن سابقا خودی خوش بین یا همو دیساد بجم برسو چی به باوریه ده اگر تشتای جاره که جی که جماعت توپی دورا ایسا ببود لاوه یکی نخوش بو آنی گو ایسا اگر دکاری قش بکر لاوه من ایساش گفت اگر دکاری باور بکی حیاتش مجال بونای وان یکو باور دکن demek ev İsa pak nas netkir lema pak bawer netkir legava idi biyist ku İsa çıgot و باوری بخشنده خواست جیستا گو ببخشته بنا نه باوری من مروبک دولمند کو هر دچه جیکی دور سه خلا منوی هنه کو برای تصمیمی وانده که پشتی کو وده گره و دنیره کو یکی 10 قات ام بیشن سر قزنج کریه ایدن ام بیشن 5 قات ایدن جی و شریه اوا گوتیج بر کو از جتا ترسیم خزابات ترسیم جبر و یکی مباشرت یعنی ev naskirine qancikirine ev qazinca naskirine de jî wekî xudan diceribîne ka gelo eva bi çi awayî bi mivekirê dayiye gelo çi qas diriste yani ev cerbandin jî divê qazincikirine de heye gelo ew heye naskirina şaş belê ew kutev mesele anî دو کس هاتن یکی 10 قات یکی 5 قات قازنش کرد بگو خودان هانه او دایناته او جی سه دامه قازنش کرد قازن جوان دایناته جی لیک هات گو من تو ناس کری تو مروه کی سرتی یکی سرتی جور دی کتا نه دانیه و جور دروی کتا نه چاندیه لیک راست نگود راست ناس ندکر هانیاته تره لی هگر تشت داننیه تو چه بیجی هانیاته دانیه تخوازه تو چه بیجی جوال دی کتا نه دانیه شاش ناست کن کار نکر که تا بر جزای